Najong India Parliament along, I say Ketedung Constitution Amendment 1 Jipolalatung, BJP tum Borilo, La Banke 131 Amendment Bill, was a Polola Banke Delimitation. Mane Lok Sabha asit paong panai, like a throat delimitation. Asit papaong panai. Non-existing ke India Parliament long a strength ke like 543 an MP do. Dan non la tumbang pa increase po bangke 850 la so seat paong ponji pulo. La sila so amendment bill 1 no. La so pen amendment bill la so ke wana bangke la tungi po bangay aim abangke la po henlo non la 33 women reservation la so ke pa pleng pon je panse seat abang increase nahi usi la tung la son yelam pachera block pansi la tung la so amendment bill 1 no delimitation amendment bill 1 no seta me la so bill pass ne dello la so bill la ke defeat dello rem dello la se la ke opposition na tum united opposition tum chelanking join si mane defeat dello la se la dak si non bang ke a politics bang do kokle BJP tum po bang ke kubi polo la opposition no oppose ni la ke la tum ke oppose mane 33 reservation women reservation la tum ke mane ke kroi krelo usi la solam sila tum magno ke pangdak pon sita me langnam lo polonte women reservation bill ke la ke pass edlo la ke 2023 and inkansi kadok kawe a party tum majority party tum chekroi si 33 women reservation maka pass edlo so sarkar to maningang pulote mane non ejong ke dam la so MP election pe damela tumbang ke hadak 33 reservation ipon unloe ba lo so taxi MP election on unlo ba MLA assembly long dala tumla so reservation pi unlo la sila ke pas tang ormu la sila non delimitation increase of parliamentary seat but Lok Sabha seat la banke related kali 33 women reservation में थांगा ऐसा connection अवे हालासो women reservation 2023 ना सबके पास होता में जे seat पे increase that सी सोलो तो मन women reservation भी नहीं पाला मसे अवे non लके government तुम्हें से चाल government ने तुम्हें से pretext चल के पाथे दम la women reservation ने पचेरा block लो बोटे la tum delimitation of la so ke ne bano to oppose ay dat po la ke oppose te women reservation bill ke oppose lo la son do kok po la tum opposition no oppose ay dat je pan bangsi je la so lo tum 33 reservation la so bapul fir je fan bangsi la so non delimitation of seat banke bill banke wan lo just a southern state to be just a south to Tamil Nadu, Kerala, Penjala, Karnataka, Penchenglok, Andhra, Penchenglok, Nalapu, Southern State to man, Telangana, Penchenglok. Laitum ke pu Bangalapu hello. Nitum ke population, nitum ke control nahi pulite control. La se population to babado long dello. Sita Northern bang ke population la so control re pinamasi. Northern no population do pi non jong se sit increase lo polonte population a basis pen se la ke sit bang pa ong po mati ko ma state ma population ke ong na tum se MP ong ka ong po as naturally northern state muka jase met pe bang ke UP Bihar Haryana Bazan Gujarat Rajasthan
lai dim long si increase pe there la population la tum control te la si nona teng bolo te UPL long ke 85 seat do la tum ke UPL long si mane 85 MP onka do lapen non la so amendment bill one da lo plonte but delimitation that lo plonte more than at 120 seat la tum ke do kop la si la tum se dada ke India parliament no ke dominate that di ge saudan tume kon ma long nahi hatu ke ba population control amase population pong e dat lo la si saudan sor bang ke la bang e kroket hai la si la bang e isi federalism la so ke ne bang tame la bang ke imbalance that po di Indian ke federal system mate la se aula kado beta la so proper representation do nahi si proper representation of that po la population ongret control tre pin ati matum ke population do piglo se la tum se ongret po la pen non la tum ke claim po bang ke 2011 census ateng bensi non la tum ke mane delimitation padoji po sita me aronet ke delimitation ke non fresh mane population census dona end of 2026 manon 28 la song bong kene census do data fi la so census kon na population la so basis pensi la so ratio pensi increase pon nahi la si why so hasty why so hurry people are men antum akinang sorare ada bangke lapu ke bidang sabha election dobo di Assam la election dobo Tamil Nadu long dobo Kerala long dobo West Bengal long dobo la song bong si nang tum la ke chong huji punang tum ke kle apen la bangke national isi consensus tum all party tum che kroy et chingwai sar ben si son le klem nang lan sit in krishna poisi all party meeting do si consensus ka do et ben si la son ke thedu ada decision bangke en nahi why people of BJP why hastily so hurriedly they want to do there is something behind so through backdoor ben sila tu mangke BJP to claim ji pole hai link up kore bangke 33 women reservation la sila so ke women reservation is different issue and delimitation increase of different issue si tamela son sila tum politics claim la masi no no bangke BJP tum ke pulo sorlo tum ke opposition krokre reservation krokre la sila ke mane political gimmick lo la bangke BJP tum monitor pakka pamangbu pakka pacobai la son se pini klang lo la si BJP tum la ka do claim lo sita ka do chini le BJP la so politics ke claim backdoor में से claim hurriedly le son claim kang tum national consensus we pin pen tamne BJP tum ke bulldoze kori jor jabasti ni tum majority do lo po asi fail lo to third majority lo ne delo la si la ke tum da la bang oppose nahi every mane democratic person should oppose this bill they tum oppose lo choklo pen on defeat lo they welcome lo personally pen democratic mani tuman ke pin opposition ro anu mangela ko welcome lo la son se la tum bidi kanglim la son se la tum bangke hidden agenda pen son ke claim je arlo behind motive abangke meme la so Indian la so federalism je equality modern vita el BJP tum cari long wal japan se isia a conspiracy so a theory ta wang le la no muti bangke no oppose nahi polang thai bangke ni le thek long dam ba ka do elong da do la si 143 pen 850 UPS on 120 seat but increase that time is important labta tum che right at po so we must oppose this big polam le se to ka do ita tu ko oppose bangke
la kenang son lo BJP atum women reservation min be ba chera bla bange ratu mane pa bang bulo la ka chera bre 2023 sila ke pass lo non ge allotment cholo la tum la claim ningange te BJP a rule state tum dan kroi kre la ba la no aso bill oppose nei polam teke sure lo thank you